Pre početka predavanja, samo par minuta, iskoristio bi priliku da pozdravite mog velikog prijatelja, pesnika Miroslava Kovača, koji će vam u poetskom duhu i u nekom žanru, kako on voli čak da kaže, transnadrealne poetske forme, odrecitovati poeziju koja je inspirisana samim rtnjem. Pesma se zove Rtanj naše hodočašće. Miroslava, izvoli. Hvala. U pupku sveta arhijartanije, u utrobi nadri čarovnjaka, na pamtivek brdu uvija se kristalna spirala. Tu podzemni put i račvaju dobivališta vilovnjaka, gde blago je skrito u večitome carstvu minerala. Baba Kusak Šiljak, rudnik stari, oj dodole, dodole, u nizu sve do dole, sija presek savršen i zlatni. 4:2:1, u vrh piramide ushićeno gledam. 4:2:1, drevnog dvorca dveri, kriju tovar vredan. Golema je Orgonska, gora krstata, nadvita nad virima Vrnđanskoga jezera, gde vile plešu nasred reke Mirovske. Gle božanstva divovska od Artanjskoga krečnjaka, iz daljine dopire zlatne psine laveš. Sa zlatne padine podnolatin gradine, raskovnik, bunovina ladež, matičnjaka, kičice, mandragore, raznijeg čaja i gorkijeg trava, na oltaru uklesana kamenita glava. Miomiris iskona budi čula sputana, kufovi emisari s vetrom šilju pozdrave, tajna tajni tu je stolećima čuvana, nejaki da ozdrave, krepki oporave. Krepki da hodočaste, nejaki da ozdrave. Baba Kusak Šiljak preslo, gde čudesa bivstvuju, ti bijaše egida. Na volšebnome žezlu, nad volšebnim žezlom, gde Gorostas stoji, vrtnja piramida. Najlepše hvala.